Goeiemôre, ons is van Potchefstroom Bodyfuel Express. Baie dankie aan Northwest Independent vir die Ice Bucket Challenge te bate van die ALS en J9 Foundation. Ek is Alberine Engelbrecht van Bodyfuel Express Potchefstroom en ek wil graag vir Bodyfuel Express Klerksdorp uitdaag. Ek is Bonita de Tooi van Bodyfuel Express en ek daag vir Wilma Brown van Be Dazzled uit. Ek is Tia van Bodyfuel Express Potchefstroom en ek daag King Pai van Potchefstroom uit. Ek is Nicolene Erasmus van Bodyfuel Express en ek daag uit vir Irene van Vetter Juweliers. Ek is Frans Engelbrecht van Bodyfuel Express Potchefstroom. Hiermee daag ek Just Water hoofkantoor in George uit. Zet je linkervoet voor, zet je linkervoet terug. Zwaai die sexy jappa met jou handen op jou rug.